Kundulela lilanga lelikhulu lekudlalwa kwemidlalo weligalufa ngaphansi kwe-FNB Golf Challenge. Namuhla kucale imidlalo letaba-ke ngemalanga lamabili yalo-ke ligaluva lapho khona kudlala wona-ke ama-stakeholders alo-ke libhange lase-FNB. Le midlalo yeligaluva imidlalo ledlalwa njalo ngeminyaka njengoba yaphakanyiswa ngalokhu semthethweni ngeminyaka wa-2022 kanti-ke kulo mnyaka wa-2025 batabe-ke sebadlala sigaba sesine. Le midlalo ihlanganiswe ngekubambisana ngolibhange le-FNB eSwatini kanye-ke nebaka-Sunshine Tour. Le midlalo lena ingiyingxenye yemitamo yelibhange yekuthuthukisa nekusekela imidlalo yeligaluva eveni lakangwane kanye-ke nekwakha indlela yokuthi labo labasekela lona libhange lase-FNB bakhone-ke kwatana nalabo labangephandle. Le midlalo yeligaluva ngaphasi kwayo FNB Golf Challenge ikhanga abadlali labachamuka emaveni lahlukahlukene kumhlaba wonke kufaka ekhathi iNingizimu Afrika, United Kingdom, United States of America, Greece, Korea kanye-ke nalamanye emave. Kanti-ke le midlalo lemikhulu itaba khona kule mpelasonto lesiya kuyo kusukela mhla ti-7 kuya mhla ti-5. Etindzabeni kubika Ncedile Mamba, ngina Julisa Mamba ezulwini.